kishanjure ngu abantu bingi nibakira kuteganisibwa endwara ezirikureeta okunywa amaizi mabi enshonga habwenki bashazire mukuhereza abantu abamaizi. Which have every week more than 25 children not in school because they were sick from stomach problems. And after we installed a water purifier for them, as they got safe drinking water, the number of 25 reduced to 5. Ofuna ekifuba ofuna senyiga abaana bamu baddukana kwegamba essomero n'abazadde nga community ya Rwoya baba bateekamu ssente nnyingi. Venancio Bagatireyo coordinator wa project egi nawashabira Abatuura okukwata amaizi ago kurebe gaguma nigabayamba kushira munonga mu bwire bw'ekyanda. Tukabanzana nezi project ejeji nizo tanks mukaga buri tank ine capacity yo kuteeka amaizi agakwingana n'omutwaro gumu. Ekikumanyisa ngo hano uyanjura yegwire ntura tuyina amaizi gakwingana liters emitwaro mukaga ya mizi. Ekikumanyisa ngo na community na nekyanda na kyaba twakwasa sajaga mizi tagashishagura ngabasa kutwara na n'omukyanda kigire kita chwe. Project ene ya mazi twali tulina phases bbiri. Twatandika ne phase ey'amazzi ag'obulijjo getukozesa oba mu kiyungu oba mu kwoza bintu, then ne tubeera ne phase ey'okubiri ey'amazzi ag'okunywa omuzungu kyayita clean safe drinking water. Bamwe Abatuura basimire habw'okuba bamazire obwire buringwa bari kunywa amaizi mabi omu maka gaabo. Nsoma nkashemererwa munonga abaana bitu nibanywa amaizi abutuyina aha ishomero niitwe abazaire tunywa nk'amaizi tutwakiteeka amaizi muka ahabw'enshonga y'omujungu. Tuyina ekizibu ky'amaizi aha abaana b'amashomero amaizi bagataha ngu tibabyamu sente zikulinyamu kandi n'abaturage nabo beekubi munonga. Amaizi ago gamaziro sente zirikurenga miliyoni 10. Gashakwa Dano Basibi.